Yes, reka nongere kubahereza ikaze, reka nongere kubifuriza umunsi mwiza mwebwe mwese. Dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana neza cyane rero twigarukiye ku kibuga cy'imirwano ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nkuko twagiye tubibasezeranya 5 ukomeje kugenda wibaza rero byinshi bikomeje kugenda bibera ahangaha muri iki gihugu. Nanjye nta kindi kimbesheje ahangaha n'ukugenda mbikugezaho 5 ibintu bikomeje kugenda bibera rero muri iki gihugu. Reka nkubwire ngo ni amayobera akomeye cyane, ku rundi ruhande bikaba ibintu biteye ubwoba cyane. Wakwibaza uti ni ibiki bikomeje kugenda bibera muri iki gihugu ku buryo bukomeye cyane? Reka nkubwire ni hari ibihugu byanzuye ko bigomba kumanuka ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bwinshi, bigashyiramo imbaraga nyinshi cyane kuruta uko byigize bibikora, bakabasha kurwanya izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ibi bihugu ndaje ngende mbikubwira ku buryo bukomeye cyane, ariko kandi ntabwo ari ibi bihugu gusa ndibuze kukubwiraho. Ndaza kukubwira ku mirwano ikomeje kubera i Bukavu. Imirwano ntirangira. I Bukavu abasirikare ba M23 bakomeje kugenda bakubitwa cyane ku buryo bukomeye cyane. Ubundi ku munsi w'ejo bari bakuwe Bukavu, ariko ubu tuvugana bongeye kugenda bakora igisa nko kongera kwataka Bukavu kugira ngo barebe uko bakwigarurira iyi Bukavu. Ariko ibi ngibi byakomeje kugenda byanga ku buryo bukomeye cyane. Ibi nabyo ndabikubwiraho. Ariko kandi turerekeza ahantu bita Ibunagana. Ese mwari muzi ko Ibunagana abasirikare ba FARDC ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse na ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda, ubu ibintu bikaze cyane. Ubu ngubu abarwanyi ba FARDC bafatanije n'ingabo z'abarundi ndetse n'abazarendo bari kuvuga ko uko byakagenda kose bagomba gutera ibitero bikomeye cyane mu gihugu cya Uganda, ngo kubera ko Uganda nayo ikomeje kugenda yohereza ingabo nyinshi ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi nabyo ndabikubwiraho. Ntabwo arahibunagana ndi busoreza amakuru yacu, ahubwo amakuru yacu turayasoreza i Goma. Turayasoreza i Goma rwose, aho abanyarwanda bakomeje kugenda bavuga ko Goma hariya i Goma ari mu Rwanda. Ndibuze kugenda mbereka utuvideo tumwe na tumwe dusoza aya makuru tw'uburyo hari abanyarwanda bakomeje kuvuga ko ubu ngubu bari i Goma, ndetse binashimishije kuba bari mu gihugu cyabo, barongeye kugera mu gihugu cyabo. Ibi ngibi nabyo ndaza kugenda mbikugezeho 5. Reka nkubwire ni munyemerere tugaruke ku makuru yacu ku buryo burambuye. Ariko nanone tutaragarukaho ku buryo burambuye, nkusabe niba utarakora subscribe, niba utaragenda urayikinga aya mavideo tuba tukomeje kugenda tukugezaho, niba utarakomantinga ngo umbwire uti tuguhereje ikaze, reka ngusabe kugira ngo ubikore, ndetse yewe unasharinge amakuru yacu abashe kugera kure nawe wabigizemo uruhare. Mbahaye ikaze. Reka duhere kuri ibi bihugu. Ni ibihugu bigera kuri 3. Ni ibihugu bigera kuri 3 byamaze kugenda byishyira hamwe ngo bimanuke n'imbaraga nyinshi cyane ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe w'inyeshyamba za M23. Wakwibaza ngo ibi bihugu ni ibihe? Ibi bihugu mbikubwira kenshi. Ibi bihugu icyambere ni iki ngiki n'ubundi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakaza igihugu cya Burkina Faso. Iki gihugu cya Burkina Faso cyagumye kugenda cyumvikana cyane mu ntambara ya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko noneho byeruye Kapiteni Ibrahim Traoré yavuze ko agiye kohereza ingabo nyinshi cyane ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo zikomeze kurwanya uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Ntabwo ari Kapiteni Ibrahim Traoré wenyine wavuze ibi ngibi, ahubwo na Cyril Ramaphosa uyobora South Africa yongeye kubivuga, arabishimangira
avuga ko izi nyeshyamba za M23 zitagomba gukomeza kumubana ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko ndetse yewe adashobora kwihanganira gukomeza kubona abaturage bicwa ni M23. Hakaza Ndayishimiye Evariste uyobora igihugu cy'u Burundi yongeye gutangaza ko wewe yanamaze kohereza ingabo agomba kohereza ndetse n'intwaro ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'ubundi uyu mugabo ntabwo yigize areka gufasha iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikare ba FDNB, izi ngabo z'abarundi twagumye kuzibona cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, kugeza nubwo bamwe na bamwe bazikomye kubera ukuntu zari zikomeje kugenda zica inyeshyamba za M23 nyinshi cyane. Baravuga bati ingabo z'abarundi zigomba kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitaba ibyo ngibyo zikahabonera ikimbwa yaboneye kwiriba. Abangaba ntabwo ari abakongomani babivugaga, ntabwo ari abaturage b'abakongomani wenda babivugaga, ahubwo ni ibihugu bituranye n'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari bikomeje kwijandika mu ntambara iri guhuza M23 ndetse n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa FARDC. Ibi ngibi rwose byamaze kugenda bishyirwaho icyo nakwita gakato, byamaze kugenda byemezwa, kuko ingabo z'abarundi zamaze kongera kwisuka ari nyinshi cyane ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'abarundi zo zifitemo n'akantu, reka n'aka kantu nkakubwire, zifitemo n'akantu ko kuvuga ngo tugomba kurwana cyane kubera ko Red Tabara iri gufatanya na M23. Igisirikare cy'abarundi cyashinjije igisirikare cy'u Rwanda RDF gukorana na Red Tabara ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi iyi Red Tabara yaje ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko ije guhiga ingabo z'abarundi ziri hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko reka nkubwire ngo icyo FARDC ndetse n'abarundi bakoreye iyi Red Tabara ahantu bita muri Sud Kivu nta marorerwa, barabishe, bapfiriye gushira. Ubu ngubu Red Tabara ntabwo ikivugwa ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ko iyi ntambara isigaye iyigendamo gake. Reka iyi nkuru nyiveho ahubwo twigire ahantu bita Ibunagana. Ibunagana kugeza n'aka kanya hakomeje kuyoborwa na M23, ariko FARDC mu gihe yari ikataje ivuga ko igomba gutwika Bunagana ndetse ikayitwikana na Kanyabayonga kubera ko ibirindiro bikuru by'izi ntare za Sarambwe biri Kanyabayonga, nibwo aba barwanyi ba FARDC bageze Ibunagana ndetse bahita banakaba umupaka uhuza Uganda ndetse n'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo mu rwego rwo kugira ngo izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zidakomeza kwambutsa ibikoresho byinshi cyane zibikuye muri Uganda. Ubu ngubu rero ikigezweho ni igiki? Ibikoresho byinshi cyane byamaze kurundwa hariya ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda. Ibikoresho birimo ibifaru ndetse n'imbunda zirasa kure. Abasirikare b'abarundi, abasirikare b'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, abasirikare ba Cyril Ramaphosa baturutse muri Afurika y'Epfo ndetse n'ibikoresho byinshi cyane by'intambara byaturutse muri Afurika y'Epfo, ubu ngubu ikiri ku mupaka wa Bunagana uhuza ibi bihugu byombi, yaba Uganda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru ahaturuka aravuga ko isaha n'isaha twajya kumva tukumva igihugu cya Kongo gitangiye kurasa muri Uganda. Igihugu cya Kongo kiri muri gahunda yo kuvuga ko hagati y'u Rwanda na Uganda ibi bihugu byombi nta kizataka Kongo mbere, ahubwo Kongo ariyo
izataka ibi bihugu bwa mbere. Kongo ikomeje kuba mu mujinya mwinshi cyane w'ibi bihugu, byakomeje kugenda bifasha M23 mu guhungabanya uyu mutekano w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bikagenda bivugwa biti ese iki gisirikare cya FARDC, izi ngabo z'abarundi ndetse na Afrika y'Epfo bafite ubushobozi bwo guhangana n'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Uganda icyarimwe? Ibi ngibi ni ibikomeje kugenda byibazwa na buri muntu wese ukurikiranira bya hafi intambara y'ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niba koko Kongo ifite imbaraga zo guhangana n'ibi bihugu byombi, yego Kongo ifite amafaranga menshi cyane kubera amabuye y'agaciro baba bakomeje kugenda nyine bagurisha, ariko se yakaba ifite amafaranga menshi, ifite ububasha bwo guhangana n'igihugu cya Uganda ndetse n'u Rwanda icyarimwe, hose hagabirira ibitero icyarimwe, kandi abasirikare ba FARDC bakakomeza kurwana ku mpande zombi, haba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Uganda. Abasirikare ba FARDC bari hano Rubavu ku mupaka w'u Rwanda ndetse na Kongo, abasirikare ba FARDC bari Bunagana ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse na Uganda. Kandi Kongo ikomeje kugenda itangaza ko isaha n'isaha yarasa u Rwanda, ikomeje kugenda itangaza ko isaha n'isaha yarasa muri Uganda. Kongo hari ikindi kintu yatangaje kiri gutuma ngo abarwanyi b'umutwe wa M23 bashaka gufata cyane Bukavu, ngo nukubera ko umuntu uri Bukavu byamworohera cyane kurasa mu Rwanda. Ngo abarwanyi rero ba M23 bakomeje kurwana kugira ngo barebe ko bakwigarurira Bukavu, ngo kubera ko Bukavu niho hari gutegurirwa ibitero karahabutaka, niho hari gutegurirwa ibisasu karundura bigomba kurasa mu Rwanda. Ngo niyo mpamvu rero twagiye tubona M23 ikomeza kugenda irwana cyane, ngo ikomeje kugenda ivuga ko ikurikiye abasirikare ba FARDC bari hari Bukavu birukanywe i Goma ndetse na za Warikare, niho abarwanyi ba FARDC bagiye bajya bavuye i Goma. Ibintu rero bikomeje kugenda bijya ku rundi rwego. Hanyuma mu yandi makuru rwose abanyarwanda bakomeje kugenda bavuga badashidikanya ko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buriya i Goma ngo ari abanyarwanda, ngo ariyo mpamvu bakomeje kugenda barwana ku buryo bukomeye cyane. Ndagira ngo ubanze urebe uyu mumama ho gato, ni umumama we ubwe yivugira ko yitwa Marie Grace, ari kuvuga ati ubu ngubu ndi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, yifotoreza ahantu rwose harimo hafatirwa amafoto y'uwo bita Wiringoma, bavuga ko bafashe Goma. Ndagira ngo ubanze urebe aka video ho bukeye. Iyi video rero niba uyibonye cyangwa uri kuyibona, urabona ko igaragaza neza uyu mumama ari kuvuga ati iki gihugu ni icyacu, ni cy'abanyarwanda, ubu ndi mu Rwanda. Ibi ngibi ni biba biri kugenda bivugwa n'abanyarwanda, ariko ntabwo ari ubutegetsi bw'u Rwanda buba buri kugenda bubivuga,
ariko nibiba nyine biri kugenda bivugwa n'abanyarwanda. Reka nsoreze ahangaha rero amakuru nari naguteguriye kuri aya manywa y'isa 6. Gusa nkubwire ngo niba ushaka ukuri kwa nyako kubikomeje kugenda bibera ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kora subscribe, ukomantinge, ndetse yewe urayikinge cyane cyane, hanyuma rero ukomantinge, utange igitekerezo cyawe, utubaza amakuru ushaka kumenya yo mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kehe mukomeje kugenda mubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV, nitwa Mr. Kenzo, ndabashimiye.